Znači može ovog puta, da je sagradu, ajmo ruke gore, ajmo ručice gore, veselo žima, pinamo samo najbolje, najhrabrije, najveselije. I gratis vošnica ovog puta, koliko broj? Idemo na gratica, može, broj. Idemo broj 10, korpica, broj 10, crvene boje, ovoga puta ide dalje. Idemo ga, malo ložica, hvala lepo može, broj 10 ide dalje.